Hawula Ntencane uyaphila mfowethu. Ngishapha kambandla bana. Siyaphila mfowethu. Siyathokoza kakhulu sibonile abantu bakuthokozela nomsebenzi wakho bothokozela. Mhlambe amazwi ogqugquzela nokubonga emphakathini nakumcimbi ongaka wendoni solo obonakala ukuthi impumelelo athini kuwe. Ngifisa ukubonga kakhulu njengoba ngike ngasho nase stage ukuthi usaliwa nondoni banenhlanhla ngomphakathi nje ngoba ekugcineni kwakho konke ezinye izinto uyayenze amandla ungenawo but uforcela ukuthi uzenzele umphakathi wangakini ukuthi umphakathi wangakini ujabule ngawe osukwaze ukuhamba wayokhona ukuqoqa abantu emazweni balande thina basilethela so siyabajabulela ukuthi umphakathi wangakubo akuthanga mangabe bona ngeinhliziyo zabo ezimhlophe bewenzela izinto ezinhle kangaka wase umphakathi umale kude uthi hayi sobabuka ukuthi into yabo izoba kanjani but wakwazi ukuthi uyisupport wenza isifiso sabo sibe impumelelo ngoba abakwenzayo abazuzi lutho usaliwa nondoni ngalomcimbi yabo ekugcineni bawenzela umphakathi wangakubo bawenzela abantu bangakubo so ngicabanga ukuthi nabo einhlizweni zabo kuzoba inzuzo enkulu ukubona umphakathi wangakubo uyijabulele into abayenzayo. Siyabonga kakhulu mhlawumbe athina amazwi akho usubhekise ngoba kule ndawo sikuyona kunamakhosi kunamakhansela kunomeya kunawo bonke abantu mhlawumbe ukudlulisa amazwi ukuthi benabo bebeyingxenye ukugqugquzela ungathini kuloko. Njengoba ngisho futhi ukuthi ngizophinda futhi wona amazwi ngisho lapho ukuthi thina njengama artist umgwaqo nani ungaba intuthuko ekhaya emndenini wami but kumina njenge artist akuyona intuthuko kumina njenge artist nami intuthuko ngidinga ukuthi kuchase kumsebenzi wami ukuze ngibone ukuthi amakhosi engiwakhele amakhansela engiwakhele imeya engizakhele ziyangirecognize njenge talent lendawo uyabo ngoba uma ngihamba mina uma ehamba usaliwa ese-TV ethi ngibuye empangeni ngonoma ngibuya inkosi engiyakhele ithi umasipala engiphansi kwawo ukuthi uyabo lokho kwenza ukuthi kube nabantu ababuka iTV abayimillion abazi ukuthi kukhona impangeni so usaliwa mayelana ufana negolide impangeni eliphethe ngesandla kanje ukuthi nathi sinento esizochoma ngayo so ungabi bikho koqhaso ezintweni ezinjena zeingane zendawo akubi kuhle ngakho ngithi siyacela ukuthi labo banamandla bakwazi ukuthi baba support nabo uyabona ukuze bengapheli amandla uyabona ngoba ngelanga uzohamba ugcina usuyisolo ukuthi hey ngilo ngithi ngowasendaweni but akukho noyiwani umuntu ofuna ukungifaka amandla angiphushe angise phambili yabo so siyanxusa nje ukuthi kuba bonke abalalele hayi kabi hayi ngenkani kodwa kuwa wonke umuntu onamandla obukele ongakwazi ukuxhasa usaliwa nondoni ukuthi umcimbi wabo ungapheli ukwazi kuba iminyaka yonke futhi mhlawumbe ube ngaphezulu nakwalokho siyacela bafake isandla. Ntencane mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyasibongela nami kakhulu. Ngiyabonga nje nakumphakathi wonke wasempangeni ngokungamukela. Ngibonge nakusaliwa nondoni ngokuthi bangilethela kodwa nje siyaphinda futhi kube ngikamile ungabe ngikhumula isigqoko mhlawumbe kumakhansela komeya emakhosini ezinduneni nakobhuti njengoba phela siyazi ukuthi sibusiswe ngeindlela ezingafani bakhona obhuti ababusiswe ngokuthi bathi benakho abanakho kodwa futhi kube kukhona okuseceleni ngokuthi bayakwazi ukuphosa isandla kuwo wonke nje umuntu ongakhona ukuphosa isandla sicela ukuthi aphakamise isandla achase lo mcimbi lona ngoba njengoba ngishilo ukuthi abatholi lutho ngempela laba undoni nosaliwa ngalomcimbi kunalokho bayaluza ngoba amanye ama-artist alana bawakhokhele imali so yebo so siyacela ukuthi bakuthola ukuhlangabezeka baluthola uchaso ngoba indawo esisuka kuzona siyibiza singasinikile lutho yabona siyiphakamisa senzele ukuthi nomuntu osuka kuzona ayiqhenye ngokuthi okay mina ngibuya eGreat Town ngakubo kwaSibani ba so siyacela ke abanamandla bakwazi ukuthi basisupport njengomphakathi njengoba nawo support. Siyabonga kakhulu Qhola Maqhaza. Sibongela kakhulu. Bekuyiyo ke Ntencane owaziwa kanjalo kwezo kaMaskandi indoda eyaziwa kakhulu insizwe sencane ke eyaziwa kakhulu ngomculo kaMaskandi kade se stage thokozelo kakhulu abantu umphakathi wakwaSakamthetho eDondotha siyicoce media soloko sinikele njalo izinto eziphilayo nezinamandla ezidingwa yini nomphakathi. Keep on following us. Thank you. Abathina amazi basise. Amazi basise abethu. Omunye wabantu abenzele ngoma bathathele ngoma iphakamisha kakhulu bayisaphezulu.
incwadi yakhe nimsupporte liyezwa. Akithi ngiyamazi ukuthi uyacula lo sisi. Ake ziyashaka siyawona. Hey, incwadi